O mea ia to ina lea. E na o mea e whaavai ai ma fofonga o lea tunu. A o se upu lava o se tala noa mai I se me mau ai se ma fofonga le lei ma le solonga I luma o le tatou atunu. Mero te tonu au ia. E mau wai le taimi I tatou te toi whaalongolongo I le tu inga tangata soifua whapene. This one also from Samoa Observer, but these are direct statements from opposition leader Tula Epa. Article named Avoid Statements in English, Tula Epa urges Prime Minister. Tula Epa made the comments on a broadcast featured on Facebook on Sunday. Tula Epa said Laulia Malietoa's message of sympathy for those killed at the Bondi shooting was an embarrassment to all Samoans. I'm embarrassed because the world would mock us, thinking the leaders of Samoa are stupid. I urge Laulia Malietoa to please speak in Samoan and let your advisors and employees translate your statements in English, he said. Tula Epa said this also happens in some church ministers. Even though there are no Palangis in church, they still speak English and the grammar is awful. Please, that is my advice to the PM. Try to avoid speaking English and use our own language. So my question is, why is he himself embarrassed if English is not his language? All of city. Why does Kuila Epa embarrassed for? Why is he ma if he himself declares English is not our language? E whawhiwhianga e mai le o se mea kau oi, e ke mai le o sau mea kōkingo. E ka kaunga e ma, onga o lau mea kōkingo, ai e ke valea e whai. That's what you call ma. That's right. Mm-hmm. Yes. E whawhiwhianga o ma, pe a whai le o au se Amerika. E whawhiwhianga o ma, pe a whai le o au se Pālangi. Ai e makua i o ma, pe a whai o au o le Samoa. Ai le ma whai ngō whai ara mea ka kau pakingo ia kia. Yeah. Rau kara, rau ngā kiro lia mea. Well, o le mo kua ngana e kule e po le nganga le kua. Nganga Samoa po whea lapa nganga o le nganga whai le kua kau ki kalango ai ma ka kou whao inga. O le ngirisi, e le lo se poko se ngirisi, ai le leile ngirisi, e wha popo i le akamai ma la o inga ka. Ai le wha pea e poko ia, le ngangua a ka wofo ila le mua makalasi. Oi, a olo mani ngangu le lea a samu ako le mukua wha. Yeah. It's also a message to the people that it was affected. So it has to be said in English as well. You can't speak Samoan to them. That's a good point, Hannah. Afeki ia kangaka, well, the majority of them not only Palangi but the Middle East, Lebanese and all these nai kangaka mai o the Middle East. It doesn't make any sense to speak to them. Afa Samoa la auritul afa Samoa la ia mara mai ila kangaka. Au tangata fo ia afeki. Elengi pa Palangi fo ele o se la ko nganga fo ile English. No. So te lo e te le tatu te tala ino mta upule pe asuma ia tule ai ke lo e fengo fe ko mama pe ngangula uri lo kula pa fa no ia tole o mai mo ngalo i ke apula mena ka se uma su e mai Oscar ia se ngango kula epa se I tau su e mai po i se ngango vele ko inga se ka ko va ai o ngango mua ile te le tatu langa le kako kau fai amuro la le su ole se senga foi le ole se senga foi le a sia kama fa fonga Samoa ole ngango kule ole ngango kusi e langa CEO po se singa kusinga mai e kusi la unga ala uri ia ole ngango ala uri maria ko longa ia ngango sa longa loko from his house from his house ele se ngango e si de kule ngango ka sa longa loko lo ngango kusi ka sa foi kau wala ngal benga le fe kule pa kusi ka sa foi kau ngango ele ki kia me ngofo masui pa the structure le olanga la unga kusi mai pa e le ka le la unga se ke aula ia fengo fe kungo ma langa a whanongorongo le whanonga pa perkangia ia laudi mariko e fengo mai walanga fengo fia Samoa mamar kaka fo ye mamar ko ngangu le pe fo ka ko ni e fengo fia mamar pa langi maudi ngangu ka ko Samoa langa whanongorongo
pe broken pe a Yeah. e kasi alfa rongo ma mo ai na whaatala noa e 60 minutes Australia tui la ipa. O se whaatala noa ngana uma e alu le palangi malau upu na whaonga e le palangi. O le matua prophetic. perfect perfect Oh, bunga nga pa. Sorry. o punga pa nga palangi nga Ele ila ua ele ifai le ala ka ko rola le ala ka rola nga ma rola oi ma rola Samoa ua lau e le palangi le prophetic o oi I oi Leo le ka ko sorry o palangi describing on menga o le palangi nga describing nga oi you're pathetic. That's from the 60 minutes. Ale mo mafu le nga mo Samoa E ka kaula nga maro nga ma oe mama ko I the whole nation of Samoa. Wa ka ko mama uma ua saure palangi laule prophetic o le kai. O au ngango mau e kele ko au I ro I ro e. O le winga la le o te fai atuai. Ngangu oe lau e palangi le prophetic oe mama umai ka ko e ka kaulang ka ko mama men nga. Ai ngangu la audi. Po le hare ka ungo langa le accent ka malu langa ko ingai pi ka usawe malanga British accent nga. Po le ala le sawur ngangu la audi. Ai grateful loko ka ngakale nga afia. Ma. Po le a malea. Ele ila wala se palangi le prophetic ko ngangu la audi. A oe ngalau. Vai lá le anga o le mea lea leo ke whai aku ai. O te ofoa o le nei toe ina. Ua le toe ina I le nei tu ai ngā toe ina. Ia le na. Mo tatou ai tatou I ai. Ia a ualu ngei le rau kanga su e aku a. Ia vai la iai le wai vavea o mea AI. Can you explain what prophetic means to me? Yeah, vai la iai le rau kanga vai le woso mai runga. Miserably inadequate of very low standard. Well, why technology there? Why the media so much? You don't need an assistant. You just have your AI. Well, I like ako yan. Well, thank you AI. Vai o longo winga in other words all pathetic. Very low standard. O lau interview na lenga fai 60 minutes. It's very low. It's a very low standard. Oh my God, boy. very great Ya, oleh mo si siraw kini nga lang ay kawang sa ukud ay palela sa. Oi. E kanir nga ngokud ay pala. Iya nga. E taw na. Ya. Ana. Le taw so fira ngalo yan fa umabili Si dia wala nga le makau dile nga fia fo ile. Fo nga le bea ko foi fia. Ele ai masanga merenga lo que fo fia wa insi kai. E fa nga fa fia u palangi langa ke ro ka ko upu ma malama pa fa sa mo ko ka mo palangi ngai ba fa ma malama ka mo kilai ki ma la ko fo o sa mo so le wo ke le ka ko fa fo so le ya. Me fa nga le fa mo ka ngang fa fia isi kai Si fa mo merka mengang udah ko inga lang dile. Si fa mo. La kamo wa man kwa ka u ngi usila le pathetic. Ai ka u o America le pathetic. Ai ka u o perkangi le pathetic. Fa mo mengang ora ko inga stui, fa mengang ora ko inga stui. Two men, one question. Where has all the tsunami money gone? That's at the heart of this confrontation between Samoa's Prime Minister, Tuilaepa Aiono Lupe Soliai Sailele Malielengaoi and journalist John Campbell. Look, you cheated the Deputy Prime Minister and... We did not, Prime Minister. We did not. It's not the first time this question has been asked. Tangata Pasifika put it to the Prime Minister earlier this year when there were complaints about the slow response to housing needs. You don't see... Vai lá aí. O coisa se lenga ngo fa ur kapunga riko. You cheated on the deputy and no slam no mariko. O tatu vai. O me la o me ka unga ka ko mama. O le mata upulea I le
sau no ngale wa o mai ele tai le tua ngai sa pale mia i tau sanga tele ma fa pe mai ele ka ko ona o le ala vai lana fa longo wa ila fa longo te ilo se lu fa fonga no to aru to blame o to fa longo longo i le fa mai senga na mai ele fionga pale mia la o le mali toma nothing wrong absolutely nothing wrong with it ile tangata fo ile le fa fonga male ma fa fa ile lei male loko e mama I receive my palangi po tangata ia lena ava to the message le ele tau matea o life Africa you o la to loto pa si o la to lima mfa tai mai par mi o samo tu sa pole alfa leonga upu ele pole kanga ka fa leonga a o le nganga nga momori mai a o le fa ka usua ia ile sa avea makai kai mo fai mai ele te tau na o mama to yo samo mama to ola sa vai ngala ka ko mama ile me o no mama se mai so fina ngano lo sunga tu lepo o te le lopo nga feore la langi o te mai o lo nganga faftai ile tua pe tuai pe vave a ua maua vanoe ave ai ia se famisenga pe le fo ngana ave ai ila u le vava ai maso u le tartununga so se mea tau tala ile to ina nei ma se mea to sao ele ai ma se ma faufaunga i tu atu o me tarano ile to ina le to sao na o mea se la vaisea tau te fiua sa ili le ataua ma asiata na o mea ie to to ina lea na o mea e whaavai vai ai ma faufaunga o le atunu a o se upu lava o se tala noa mai i se me maua ai se mawhauwhonga le lei ma le solonga i luma o tatou atunu mero te taritonu au ia e mau waile taimi i tatou te toe whaalongolongo i le tua i ngā tangata soifua whapene ma whalalo se atu ia ale ataua e lua mea sao mga kuinga o makamaka ile i saunganga kulepa ma le whakaronga mea momua fa pe pra mo ko fa ngi fa ma senga o le pa pasi kai aka como ko le kai min ko por favor vele o le pisi o par mi mo malanga le ka penge ka mala ko fa le foka mo lao foka mo lao e fa ese fa ma senga le ar kai longo lua e fa kai fa pa langi ole o foka ngole o fa ma senga ai le fa se kusi o kusi ngal par mi amar ka pen ka fai kawai o fa ba senga le nga fai lunga la fa pengi o la wa ka lungo o ki via a fongi askale which o la wa o si de ko kelo kangaka wala ko lor fa ma senga kai kai ele la se me le angar el ngang le se me le angar kai ela nga le angar ngang o le loko le angar o kulepa ela nga le angar kai o loko le angar o la kuskala ma lo fa tai ole nganga le tau o moli mai ele toe ina e wana te fai atu ole nganga foi le o lona mafau lava i si toe ina o ia fato o la nganga mai te tonu lona mafau fa pe o ia o lai taitai o lona mafau fa taitai o le upu fa ngai no le upu le a ua le toe ia na afia i mafai fi au wa sawo i mafai fi au lana fa taitai inga le na fa bai foi fi au e le ngi para langi loku ai fenga ngui fua mtulang ole winga la fa metalanga o makua le ai se sila ko inga I fanga au ye fanga au nei tamai ti o so fuanga nei le wa pailinko wa e fa yo le kalanga e sa olanga o ka ko mo sa mo ai e kingo I sa mo ko lo pa I sa mo langu I sa mo ai le to au ma le na male la ina le to lo le fine ya por el to sala ya hana le o mo ngi o sa mo Samoa riuri Samoa ka ma Samoa kinga kulo ai o to inga ia ta mo fai fi au ke tai le nga fa perkangia ma inga ia o le savari ale fu e fa ale nga inga longo inga pe discriminate umaya ia male hango ai fanga o le la le o la ofisilia va tu so lu finanga ona me ele to inga to ina ele to popole ni tupulanga la lo va mani ele o to popole sona ma fo ngi generations to come wanga o ia malona mafofau le nitai
O le mawalunga o le vai a kule epa ele o pore kule epa po la pa me fa la ia la ur mari ko ai si da foi ia kule epa ma siaka ona nga ngule le nga ngo foi kar fu sa mo fi pidio ole ngule le nga le ko ki ka ko bankrupt le nga le ko ka ko loans o ngola nga ngule o le ngangu le kan ngoi lo nga ka mai ngangu le le ngangu nga le ka mai la le ngangu pe pe le ngangu la mai ko mo wal pro keki mo wal ku pe le nga sa me ko ru milionga isi le si ango la ma kan ko la la kango la mai ko la ngangu le yai e mai ke le ku pe fa fo e o le sa mo o le nga nga fe ma le nga ka ko ka la nga la personal la nga issue le fai nga ya la mai ko ai ia makule ia lele kukulu fale mai kukulu fale ele fanga fale famasingo onga ngangu ngangu le ngau e mar poring sia lang ngau mar poring sia lang trepa e moni le ia e sia o fai fe au sa masania fe tala lea o maliu se o le nanu le leia i o e palangi o mena ta ure nanu sa al me foi ne palangi e u le ngana se ta sia fa no me palangi le nanu tangata e loe e moni le lo foi on tangata ma le nanu tangata fa fia poto io o le mea to no ale le tu porta to no terminei wai lo le le to ina e le to yeso na ba no fm ta io Samoa no mo le ai se avanoa e le to iai le la mo fa no me ya tu por kalami fa mali e finangaro e le to yeso avanoa ai ro pe ke o fia or malo pe suia e o foi le ao me suia e le ai a si me lunga na o la lo ifo tau te vava iai e pone malo lo e pau ana o le me ai o le fina vale mo te mi ma fale a onga leanga i tupulanga o Samoa o lo fai mai. Ma lo fa tele to jo da etsa. Ni le ka fa ko e o ngo al ma lo pa mia ye limo. O le nanu tu le e pana tasi male lua il tatou ai ta lafu biliona. O la nanu le na mawai tatou le lisi parpala le European Union. Blacklist ai tatou. O le nanu tu le e pale na fa inga ai lana fa inga palota. Ya lo na tamai pe ai lo mai read le between the line le vanga le matal no joy. O le leo langa ingilisi le na matuanga wa no isa mo nga polisia tu langa uma. And let me straight the fact wo ke ke agree mai ja. You know wo tu tango su e tua tala anga le faingo a wala langa o me ya li a tua ma tu le pa faftai. O le pese mai ai le HRPP fo me o me nga fa le HRPP le we ngaru le sika mi ku set pese. Au te le lofo le kiki le ku set pese. Pe na aula nga so e ngai tua o ai tonu le ta ina tango fai mai au wala o Samoa. Ila na pa inga langa o lo ke so ako. O kai mo ku pua. O tu pua le na amata mai ai le tele o ngaru wenga. Le fa au mai lo le HRPP. Ala lo wingo fo metalanga. O le la ai uru ko ngai kais. Le la ki ngai ai lalo. E na tau wa saina le fita itunga marenga su. Yes eleva ele se ke le o mea manga ngai o fa ala ukeli. Le anga so se fai nga malo o la ko le kiuki. A o ange mea nga fai mai ele si fai nga malo o le kau o mai la ko fa ala ukeli fa ala le lei fa alu luma. A o le ubua ia ile fai nga mai nga o mea na fua pe atatu fesiri ngelo. Le ila le o kuila e pa fa mai e sa fo kula e pa ko ngo le vanga ia wala. E oi. O le ne na ia i taimi o to ina i to atu mo vanga ko pena. O yo le. Ia e ka pangu le langa si ka ko karango pena mta upule e pangu le la nga mulo na mulo uru la waki. Ai na mawai malo ka ko ka si. Toilangi tau pa tangaloa le ataua asiata malai ulu te vanga I inga malelisi and so on to lo ni so fa wole vatua langa le kau ke karangore maua a puli o ko inga ye kau pangu le is e mo mole wasi lu mo le is ai nga kilia le yai le fa fofonga angi usila sia mangi pelkania
Ya, le to. Tu le pa. Asiata, o le ata whaingofia o taitai o atunu te telo langi lele nanu. Lucia. Lucia, o Saina, o atunu te tele. Ala to te vai e tangata e whairiri upu. E li ua i upu ma ale atu na o ye. Na tātou ale atu nu o le whapea. Io e oa i mea e o ta maiti la to te le ano anoa le meo le nanu mane. E se vai tangata le leia o ngā reo o to e no nofo ala tu. Nofo ato ina le matu ui e lalo. O no tua tu maulalo ina la vai tu le epa. I ko inga isusia e le te tauna tala no iai. E loa i nase ta i sili o na vai. Lona tala noa i mea whatawa o na esia. Le anga o le foi tua leo le langi asiata mai foi. Le ai. O le ngana o le mea patino i oe wa tu matamang. Ao atuala i atunu o le lato wha mua o le lato ngana e au noa mare nanu. Whawhiwhelan whai. E iai whainga e le whapem whaina na tsu e le taita e le nanu. O le taita e le leile whaato whala inga taita e lona tunu na wae leo sesi e le leile nanu. E translate ia pe li liu i oe. O mea whaatau wha o mea ni i mea ia. Lela whaima mea vevesi e fua le tato anu. Langa o tu malo lea. O lana ngā luenga. Lana te loa le lei ala na mele whai. Na te wha vesia ma fo no fo le lei o le tu. Lai mana le lana mele whai. Tu sa olana problem le i. Olona ola a amu. Le a tawala o merfina ngā lo tu leipa. Olona ola a amu leanga ole olanga main point le a mai i le vaenga le ole pronunciation. Tu sa a fua nei lona a amu malana le melia. Ole e peifa pe mai o se le pronouncing e le fionga le laule mali to pe ta to ngana pe broken or whatsoever. So what? Or sidi le usa no tu leipa. E le i loa e puten nganga. E sau le faa li upu. O fea o maka ngā ai Rusia. O fea o mama ai Rusia. E le i loa e Xi Jinping ngangu. E sau le faa li upu. Ai nganga ka maro i langa nganga. E mafua mai o ngalaile o mau anga kau mau a Xi Jinping le ngangu le ia la uli ma so se sia tau pang e ngangu fo. Ai ona o tangata lava wala to fit. Ai o so mai le kangaka sa mo ai le o sanga ngangu. A o tangata pito te loa if not the o le tala te matua telis. Ai sau amu mai pe o mea kamiki. O lo fa no ngale a tau matu la epa. Ua fata sina ia ile ala le toi ina ia wa ole upu fa faila unga wa kapepe. Ua matua ta pepe masala lau fo ile ala maulang nia ile ala. Lana to fa te tauna apo mau ma fa mamaru pe. Te vai wo ina ngangu sa wa amu i. A me ile yango sa kekele ia vaenga sa focus ile toi ina momo. A o mele ye ole fe o ke ole fe fa ka wi ai kami ar fa ka wi a fe o I pe ke sa fe se kala ngo sa ko inga fa mai ngo sang por kala. Ele ba ku pori. O mele ole ngangu a fa pe sa o lo ko fa ma o lo ko ka fa makala fa pala. E o filele. E dise me alenga a nga lo ke lo ko ka fa pala ngia o ke le nganga mo ngai ya. O ngala le sa o fa le ko pe o fori mo poko ke ngangu ai o saul le mere ke mga wai o fa fa fo I kuskala fa o vale le fa fa ka nga kulepa o foi fa ari fa o vale kulepa ko man kali ma me fa penge o se kuskala le o kwako anga la va e fa le anga ko inga yang fesit ele fe fesit fa sa o la ka mai ko inga a fe fesit fa sa o fa o vale ma fa fonga la ko e la mela ule fo le ngang se ngang ko ba ro fa le ku e ka ko ole tasi le o penga o lo fa nga mai to lo wa va do wela de tala le fai foi male ta te ava langa e telefo ye ata mai mana e tato wo ai wo to si la tu I worship to ina tangata I worship to ina wa to ye ni followers to ina na tangata fu ye wa fatu tua wa o le lato fa ola lea
Avai nei lai tu singa le si foi au fia tama mai le nai ya. E tala noai me o le ingi disi mana vanga o. Ia a ua tine ia umana mea walanga o le ua pale mia fai whakoa. Fatu, o le mena ta te whai ei fo imo ta te alofa i le aua tama mai. Ai aho nei na tātou vai tonu ina mata upu lea. O le mata upu lea, i le pale mia ai o la aurima le tali tonu ina i lea tonu. O se matuato ele le ia o tau le au fia tama mai. Ya, pe al kanar kusi. O le mata upu ya ke riso. Famai o se maka upu lea e makua le fia ai o le vale lea i le aua kama mai. E vai kako ie. Ya, o le tete le yo wingo nei vaenga wai. E whaingo fia fo i ona wha manino ma wha le liwa le tangata le leilo na loto tūlanga o le. Ai a te au ia ma le mata upu le e taua ma tuila e po tatou wha soa fo i ma le. O le afianga yo ma fau o nei tangata fo i e lea e. E le o maro lo si tele o la tō mafofo ono sa unonga sona tūla fo.